entimi entwa sene aya omutwa no Edom kuma ma se betwam won ba no di no kura ye nso na ya adehye a won mo afutu ma se betwani ni de Alexander afenyo maken den smart to dwa ekire mu sem Ghana fo a atoma kasakasa na Freemason o chirem se ne Freemason no so bi dwani a na nkire se ono no oye antichrist to so obonsema fani senti Ghana fo za sense ne be ya yentum nakra Sammy Flex edesem atudwa chese ya de a enche shatawale ebe release anyom ede ama Jamaica fo Iboka kopie mo ewo penipa Ghana man peni John Dramani Mahama aboni din so ono nya acting chief executive officer Emfama National Youth Authority no ne din Eddie Osman Ayarika ode smart to da chire mu sem Bible baba mo wade abebie na pon de ato mebunu nso empunto atumi akonkan o magana mo ensam ni pina ka beso mo say oye omadwuma kasebo DLFM 106.9 adwuma ko bi na yeso yasene ni mrese yentena se ne fa kasebo mu nsam enhwegu no mo emfa som wo adwuma ko edikan aye Lumba supa meka wo se ne se wo mpensupa no ma eha ho kra ensu betumi wona pom den atumi akonkan wono ma sabe untumi nyanyalwa wo mu ni nyina da aye Lumba supa ne senti wo ya nkran wo pensu atumi aton anase adwuma ko amba made afa nsu ton ne de ni nyina da Lumba supa na to nsa de from wo de be fa bi na kwaton na wo nso sikasem entimi enkonkan meka wo nso fa mbaden de fa mfidim asoro so kwaje a wonum bia wapomuden betumi akonkan yepa etimi etiamawo meka se konya kese etumi aba ye pega na de je mbaden enim ki atwi anase trust kan se bobo ya no num twa we de adwuma na be modem na be piem Lumba supa mpanifu aka be fa so bi ko achi na wo nso sika bosumdu a wonya sika entimi fa hwa busa mo de na fra mpanifu e na gimu enchiremu enyina eye 0555 no eye miensa now the 274757 dia ka ho anase eye 0577 475343 me setimbio etiama ho eye 0577 475343 na dwumaku aso yasene dia ka na mese baji mra na abom ni nyina echi ediama na wonso hu dia ko na dwumaku a wonom etimi afa dwumade we ho eho kam enime na ba besuma nimre no edi ameje so eye Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mene Adwoa Agyei Sikapa Yeda ya ho ya ba de kasebere nchire mankasa ebeto aso edi amamo DL News Yamamo akwaba afe kasiabono enchiremu enien Mika say oh my Ghana yanhwede mabahwiri sika ebeye 138.7 million US dollars a enye sika kuma kra ne nyina ne sem eye US aid empirifo moden na nka afi biala da wom de sika twitwide bebre na de ba ebebra oh my Ghana ne mama hodo bia aka na da ne dambo mode ade braye na ja yetumba ye ho moden etimi edibi ekwa apomoden ekobọ adwumaden wo honom efatitriu any HIV AIDS eye kwade we ya de bone aba wiase amansa nyina koma wo yo bana kwadi anase bema woni opa kwadi ezempa so agro no amba ho ban na so wo bia na wakote de sra ne wahwe ni ya dache da woni owo ne bebọ ya atumi ato abasakomu na sase ka wo mpelifo de betumi boa mekese na pomudi mu no na Ghana de she mo bọ mode ehia sa HIV AIDS enyawa ni bi bọ mode atimi ensa na se omo ehia endo ni bi de asi chese nyawa we hu ano kwa no eba mode ehia eduro ni bi num firi anya ja omotumi tua kaprepa mekese no USAID mpelifo aka se kirem se sai ndo ahodo momadia edebra o my Ghana ne mem ya hoto no efiri neko sai na moto no nya de ombetumi atubi okura ne senti Ghana ageta de ma omanya ebetumi akwa ha adwenye pam nanka emperifa hwima do beto dwan ekirem se afibele mo no o my Ghana ensa eka etumi enya ensa tumi ka sika 130 million US dollars a yetumi de boa edekọ ekọbọ adwuma ewokuyayem amammo na afenso apomodi mu asika wei yanhwe ne ya efi ekwayi de sika wei nya de o my Ghana yansa ebetimi akabiokram na mekese no eye USAID mpanifo no afi atwamu sika Ghana mpanifo nsumi ensa ka ye no eye 150 million US dollars a na esketumba moden ekon kan bom edibidi ko apomodin mu efinso eye kuaye ena fisu masia ene amamu a etimi ekon kan ye pa o Ghana so ya pomodin ne ma etumi sisi so ye pa de mayen enyera hodo obi design ye ntiri de yare Ghana fo moden nya duro num no free okrom ha etumi bo pa ma ne ma etumi kon kan nanso afi we de akwaje tamperefo kirem se wanhwe anya de a sa enduro betumi ababiom na mekese na ka Ghana hwe ani mu yese enkanya hwe kwa na afi we ne ka hwe ani mu se ense betumi akasika
130 ɛyɛ 8.7 million na nkɛsikɛ ka kɔto mpirifo nim sɛ sika wei yɛhia ɛde abɔ adwumaden ɔma Ghana so apɔmuden kuayɛ ɛmɔmɔ no sukuu hu sɛ nsɛm atumi akɔnka nanso USA de mpirifo kyerɛ mu sɛ dabi wei de tafi akwa ɛmpare wɔn afiri sɛ nyɛ de mmɔden de sɛ sika wei de aba ma Ghana so saa mo ahodoɔ no yɛnsa ɛbɛtumi aka bio na meka sɛ mpo ɔman Ghana apɔmuden kuto no sika ahodoɔ ananka yɛhia no ɛyɛ 69.2 million a $US ankagye yɛhwɛ ne mu kwan nanso sɛ sika wei afi wei no ɛnya de a yɛnsa ɛbɛtumi aka bio kura enti adehye a mo nsa timi aka HIV AIDS no ɛnkraba no kyerɛ sɛ ɛyɛ antiretroviral ɛyɛ ndura ahodoɔ na ɛba no yɛnsa ntumi nka bio ɛno da ma bio ne sente free na ɛkɔbɔ ho ban ye ɛfiri sɛ wanhwɛ ne yie na ɛkɔgye taa wanhwɛ ne yɛ wankasa bɛko ahye ɛno no so ne boɔ den ɛnya de a osika ɛbɛtumi atɔkram na hwɛ bɛtɔ dwa ɛkyerɛ mi sɛ ɛmoa wei no ɛhyɛ asɛ sɛ ba ɔman Ghana mpanifo akakyɛ no ɛhyɛ asɛ wɔ fim mpem mmienu ɛne nson 2007 ɛna Ghanafoɔ mpanifo ntumi nsa ka ɛyɛ USA de mpanifo wei mu a ɛtumi abɔ asuoso yɛasene saa bɛpem na yɛkɛsɛ yi deɛ akɔgye taa mpanifo kyerɛ mi sɛ nnuro wei no ɛtumi ma ntimwa ahodoɔ a USA de mpanifo de bra Ghana ɛfa apɔmuden mu ekuayɛ sukuu nsɛnsɛm mu ne amamu ne deɛ firi na ɛkɔ no ɔmo ne yɛto kwanta a wɔnom apae wei na ɛhɔ sam kɛse a ɛfiri USA de mpanifo akakyɛ aba ne mmere ne yɛde nkyerɛkyerɛ mu nyina da ɛsom mo ɛwɔ DL kase ɛbɔ so Yanto akasiabɔ ne so na ɔmampani John Dramani Mahama esuan eye nipa wɔtwe a oyi ɔmo sɛ ɔmo mɛhwɛ Ghana ya ma amrɛ mu no mu hu sɛ bibia ɛkɔso yi a na emom sɛ bibi ankɔso yi a na ɔmo de abra mɛhwɛ bedwa fie sɛ na ɛbɛyɛ a ɔmo betimi apɛ ho asɛm aka na abra ɔmo di nhyiamu wɔ Jubilee House na ɛyɛ Attorney General any Minister of Justice Dr. Dominic Ayin ɛde ɛyɛ committee members na twetwe nkɔmɔ na ɔkyerɛ ɔmo sɛ Omombo mo homodia no munya adwuma ni yesan se omahwehwe mu ana omayi omo so omo ana omo se fata se ombetimi adi se adwuma nti omombo mo homodin aya hoadin bi ombetimi asen bi omo nsa no se ne be ya ombetimi ahye ohawa ewo eya oman Ghana ya mamra mu no mampani editu dwa se eya 1992 constitution no enye se ebia omo pese omo nya se ne be ya ombe feli na emom eya ade ebeboa oman Ghana yempumto ye papa na eya nipa Watch your man penny yom say, Omo Mesha Ghana amam renim no muhunia ekosuno, Professor Kwesi Prempa, no yetitini edema kuonum. Justice Sophia Adiniri, member. Professor Kwame Kakari, also member. Mrs. Charlotte Osei, member. Dr. Godwin Jokoto, member. Ibrahim Tanko Amidu, member. Dr. Essie Ansa, member. Ana Dr. Reina also your church for Adema kuonu nti nipa watchu we ana mampani yom say omo mesha Ghana mamra no mo hu ne enkoso ye sane ebe ya omo betimi adi hu dwuma e wo mrahye bejafie yemfiri Ghana mampani John Dramani Mahama ka kye ne fa ni fankyire mu e wo epieye matani nkopie mu e wo Esiakwa mekese no Esiakwa Roman Catholic basic school no cheche ni ba kwa honom ne din e de Madam Benis Mawisi Doka ode abesobo kese pa ede ama Esiakwa hene da sobre Dr. Twum ampofotosom yenu echirem sem nana aniku eye emaya dusua ho yepa ne sende twede yampo yankopon se okonhyira so a onhyira no pa na onya ne kese pa na ni nyina ne se eye Dr. Twum ampofo a ono no eye Esiakwa hene no wabon ho moden esese ne wafa enhumasua de ato no metri so ampotem ho no ma eye Madam Doga echirem se ekonka ne yepa ne senti nana at esa fata sempiri fo betra se ne yatumi abona baso yepam okase na okire mi se na mekese no eye Esiakwa hene eye nana eye Dr. Twum ampofa bono homoden atimi afa emaya mako aduosia wonom ekobeki eye basic schools ewo ye Esiakwa eye emansinim honom etimi afọ no ho ka ahwe wonom akopem se mofra yi ebetimi awie junior high schools ni bi ansana nana etimi agya mofra yi epe edema wonom na azesa ena Madam Benis echirem sem wo hwa na mo na etu a we chese na niku maya na dusua ho yepa ne senti obona na abaso se ne watimi aba no ho moden na nani eku emaya adusua ho esa na Esiakwa hene abomoden aka na ntoma de abo ani ene aviso eye enkoso ahima ono ewo Esiakwa na eye fofi eye afia odikan ewo moden ahyehyɛ ene mienu dwumade e de asiwa no so moden enkyerɛkyerɛ ede ama dwumade asemtite da so no eye positive period ni nyane se oba bu ni nsa edu ba bia na ye den ede ama titiri ene mmofra wo no ko school ni senti
na de ato ne ho se so mamade ayenkyerɛkyerɛ e de ama emaya se betimi abo na maya no se bosumdu na wɔnom kɔ afikyira betimi abo maden etimi ho kwanfodo afodo mefa so a wɔnom betimi asiesie wɔnom ho yepa se be ya wɔn nse buachi nyalewa bi entumi kaka mofran eya madam mawisi doga egase no tirem sem ɔde na nase ɛna na moto a watu ɔba maden afa maya ho ka etimi abo wɔnom maya nso edusua etimi akɔnkan wasaka se tirem se eya sanitary pad na boa ya de ne senti Ghana man penin John Dramani man boya bomade na gina wona so na sanitary pad no tenebo no so afiri se ne enam so mofra no bimpo edum na mabu omon sa wonom entimi enko suku afiri se won bo omon se mantuma se ho yepe na omafafo esre no senti Ghana man pere bomaden na teso na mwa na mofra omamade ko suku atito omo ye maya no wonom ahu siesie no se buachi no mobetimi atumi akɔ suku ekosua de na o Ghana so kyere nkanko no etimi akɔnkan eya madam Benis mawusi doga jemre eni ensem training continue go fi abotwe nkomo wa pie mantem yekoti ensema hodo a odosum dear kasebo Yeah, from Madam Benis Mausi Duga, me wo Esiakwa RC Basic School. And me da a child ewo program the Ukraine yanin dakra. It is a very wonderful program. Yenyane da anke yepe. If we say ye eyi ayeno. Ayese ma frebi selected kids. Not to be brain so amunya opportunity yanke ye if we say hard bo ayeden pa. Ye mo fano so ya observe say lack of sanitaries ebi etimi drop out of school amoko mema ho just in need of money to be able to buy these things inti say enka ne bono abai betimi abo ameswati na ya affordable na parents na timi atobi amawo anke bebua pa if say ne boy den pass say the list I betimi nya 18 cedis ne bo eden inti e be sure abai say owu mo frank to e mo bo na e mo free ya omoye oman da chi say and then say am who ni kakra inti omo drop out of school ebeye ya inti ebe sure say aban hwe na cost ne mbafo na nya affordable mo bia mo free or free 12 11 years no bunisa inti ebe sure say aban ne hwe mai na fe nso yeda na na kase yeda ye maami a wafa mo free ato makoma so ase ye bompa ye say nka nyame bedum na taban ne bia tere na aso mo fra ka nyina so na fe yesra aban se ohu ye mabo na ando ye sa kan so na nti ye part so ma ye intimento ye da mwase ni a woti ye ayo cheche na ochira de ewo Esiakwa Roman Catholic Basic School num ne den e de madam Benis Mawisi Doga ne na woti ye eno akiri ena nkoso ahima ono so ewo Esiakwa ye maame nana fofi afia odikan ono so aka se kirem se ohia ne me de nyame ne nukura ni ha Ghana fo ye pa we de obroni fiti amrado ne ho fe papa o kirem se dabi ontimi ntena se wo mra mofra sebe pa de kakra mofra betiesie omo ho nti on betena fie dabi ontimi nya sa de no na ba Facebook no so a DLFM 106.9 kwaso anyima video nda so aba benya bi na wahwe edi amai wo kirem se dabi we na kana koma ne sent bo no ho moden e kana na ho ene o moden etumi afa school fo mofra mo ye maya mako aduosia 60 so mo fo mo ho ka abo na bosum bi de mo moden etumi ma wono sanitary pad SSC mo se be ya betumi abo no mo so mo adisua no wonom etini atoasom wasaka ze kirem se ene dalan penifo akodo mo moden eye partners mo tanda chi nso oda wo mo asem na kupon so mo safi mo betumi atanda chi ni wa bona mo fra akodo so mo ko school so ho ni die ni so etimi akonkan odin same and some say at the tuja our piemantemo. So of course I had periods that I couldn't afford to buy pets. So when I came home to Ghana, I realized that it's a very big problem here in Ghana and that the girls are really suffering because of the period poverty. So I thought if I want to give back to my community, then why not to the young girls as they are our future. So this is not something that I want to do once. First, the idea was to go to rural villages and just share out the pets, and I realized that if I only do it once, then I don't bring no change. So I figured it's better to adopt girls a certain amount, so that is where we start with 50, and then keep providing the pets for them so they don't have to worry about buying pets, but also giving them information and giving them teachings and workshops. Advice to the parents is to teach your girls from a young age
much what will happen with them. So they are more prepared for womanhood. They are more prepared to protect themselves when they are more aware of what is happening with them, so they don't become victim easily of poverty and because of necessity, because it's something that they really need. Any awoti ye ayankoso ahema ono ewo esiakwa ne den edinana fofi afia odikan ne kura mu no anafe eye esiakwa ehene eye dasebre Dr. Twum Ampofo echiremu sem ademo na wotu no o manisi ho obeto akoso na mansini no mu de bomodin afade ato ho so etimi aboa mofra na disua etimi akonkan efrise nana entimi ntrase eni de men enkonkwada e wo mra mofra disua ebetimi ayabasa esane se sanitary pad kakranti o chemse dabi we nyina aka mmodin ahodo na pese ogina ne sanitumi so eboa na adehia o mo ne potemu no etimi ekosku na aka se echirem se obekwaso aboa emama no mo ahodo bi o mbehia eno no ebeye emo ahodo befa sanitary pad mu no obone ho ne bonde ya ade ama won mamofra no so o ma hu siesi ne ma hu ne die nso etimi akonkan na aka se echirem se ontumi ntrase ewe mra eye sanitary pad nti na abemu obi atumi adada oba kekro na akwada na wo hye ne nyensan na abofra school ko atumi asani senti odwene we nyina ho a awofo no bi so ha nka omunyanka ombeye nanso kapre emontoma no senti wafa we nyina to no so betumi abo na ma hodo mo ne potem awasi akwanso asetenam atumi atumpon odensem sei edesoma yensem training kontihine Kofi Opo ene a consider edikan minister de hu bako se emebunu socially man na wo mu mehwe se omo be di omo hu ni edu time a omo pese omo yo moments a my dream was to do somewhere do na Enquires do na em say pad ne to no e mo di mo kakra ntina e se makoya branti kwa de na se mtimi hwe mo so no omo timi saka pad bia ebetimi aboa se di time a moments a omatimi dia bombo ban ama omo edini edumre bia obehwe na onya ne menses na to school onko school because onya ne menses bie ni wa obetimi ne dinkita ho na so bie ni wa obetimi afre ne say na to me na initiative bia me dia be ya yefem positive period many NGOs bia more Netherlands na akabo say be adopting kola 60 so me bia ebe mo sanitary pad a omo be CCO entino ya dia initiative a me say to aso a ebeboa emebunu no ama sebe omotimi edi omuhuni na omo kan say mo damase ebi mredu na omo depa say minister di huwe ankokro bia foforo so a esi akwana aba ntino omo damase ye pa mebo omo say omo befuno omo so no munya gidi omo na ehihye bia edebe bia say ye lecture na ye cho mo say mo nyese mo bomodia na mo diso bia so choma dwin so mo bomodin say number side da mo no be frɛ no mama ye positive feedback say eni awoti ye eye esiakwa hene da sebra Dr. Twum Ampofo a otoso emienu ene wo kire mi say mo biara school fo no be hia momodin ama na so nte efrise wayaka so be bejana na so abo amofra no empunto tituna desua no etimi akonkan amani boy yensem training continue Kofi Obo na different payment temo edebre yen Openia ono na da Ghana National Chamber of Commerce and Industry ano ya Magbedu Adwoa Agyei ede nsema tuja che se eye betting tax rate na sisi ano ewo ho no anya ade a eno beboa machacha omobo wo man nim no etu etimi etwa nti abro ne nsemtwofo etwetwe nkomo na okire se ewo se aban ne hwe sane ebe ye obetimi ato betting rate nim na sane ebe ye obetimi asi nipa nom kwan se omo beto chacha ewo man mu esan se okire ma eye 10% na eda eye betting tax ne so anya ade obetimi aboa ebe si nipa nom kwan se omo de omo ho hye chacha nim nti eye aban ne mbo ne homodin se obetimi atum na Mr. Adwoa Agyei ekire ma ya ade a esan ohawa ewo man nim esan man ye ni skanti ni mebunu no omo sori achacha ana omo bosa ne be yo betimi enye ska na omo de aye ne omo de beye even chacha na omo bo ne krampo na nya ade a ema omo sika bia nti no ndi ohu ni se chacha no emboa oman no enya ade mpo a edi sika ede bre oman no sane eye adwuma foforo edi sika ebre oman no nti aban enhwe na ontimi ensi anokwan kra na ohwe ma ye chacha no
any emotions find your kocha na so wendi anase ucha na wudi na chire no omubedi wana chese ote wono ma no waye di untimi ndidi adwenwen saa obi bo wano abo pitrim na chese osika ni na ana ahye no na yade omampani ebeka se obebo ne homodin a eyi betting tax no e de free betting rate nim na ohun ni say chese enye ye esan se so oyi free so a eyade amabunu ne de omo ho be chacha ne mu ye pantu onfa ebi nkan se ne be discourage wom no matimi agya chacha ne bo. For me, if you ask me the personal view, has it been able to discourage people from betting? Has a tax on the sin tax or tax on alcohol has able to stop people from drinking? I think they're even consuming more than ever before. The whole approach of using a tax handle to discourage or corrective behavior or misbehavior hasn't helped smoking. Despite all the laws, I agree with you. People are still smoking. So the product or the betting tax will not be inelastic. That is where if you increase the rate, it will deter people from people. On a personal view, you think it should be? On a personal view, if they want it to be effective, they rather have to increase it. No. Otherwise, it is totally also of waste because, as you said, it's not going to solve any part. At least percent or at least 10% or so, it will not deter anybody. But the issue has to do with whether those who are involving themselves in the betting, whether they have alternative source of income. They don't have alternative source of income. So now they will do that. What are we doing to ensure that we create this alternative source of income for them? If you bet, you are not adding significantly to the national income. But if you are productive, you are within the agricultural sector, within the manufacturing sector, you are making your money and you're also adding it to the GDP. The betting is, people is emotional, somebody sits. And I would see Magbedu Adwoa Agyei on no your penny or the Ghana National Chamber of Commerce and Industry. Ano. Yen to akasia bonu so ne momfanwura mum. Ewo domkuma ewo masebe jomba no dini onu kran so na ya adehia wonum wo afutu masebe dwane Alexander afenyo marken den sem de atudwa echirem sem omaga na yatim sese na adehia bi kasakasa pa e de free mason hu chirem se we de udu wuwure ma na wode wonkwa akoto de ma bonsam de we ya bonsam de yakram o chirem se sanzen sem aga na fo kana be ya yenya krefi so no oye Kristo ni mepa oye Catholic ni santi free mason nso oye committed member bibia ne we si ni kwan so betimi ekwadwane free mason na fins obekọ Catholic somo no ebesi ni kwan kro chirem se heaven no obekọ bi pam wakasa din se batudwa chirem se Ghana for do na nzada nim adere hwehwemu ente ase na so be hwa na obi di ato na no twe apia onema na wakasa chirem se dabi Ghana for mtusu nkase fi se free mason ne de emu oda pass se bia no manam ne senti enye ade a Catholic somo no so emra etumisi ho kwan ti ono de said the Tiano Becos was some sa or a free mason in Copimesa and Copon. Ebadin in Quanti, Ghana for Monty free mason, Nasaberia Damonama. Now yet you appear the Manu Mocano, Srimsa Baya Munyaka, if we say Jumano, Emu the pan or Srempose Dijo Malumpu and Cabaya and Comedian Bicram. Now make us say no. A Ghana Catholic Bishop Conference before the Qatar Bontain. Let me say, a Catholic Somono. Enya dia free mason omutu so nti wonim se we member but dia se be free anasa Catholic som no odo hu be obeyi hu afri me visa nya dia ebetimi aboa ma Kristo som no etimedi mu kram na nka tente ba bonten no eye most reverend Matthew eye kwesi jamfi ona ye president edi ma Ghana eye Catholic Bishop Conference or the betu dwa kire mi se eye Catholic som no nya dem so free mason so oni senti wa wonim se we free mason e be ye Agyei e visa Catholic som no so dwumadi a Udin eso kwananso sanse nsem we mu no domukuma ba no dini Alexander Fanyoma kechirem se dabi krata no mfa bi mehye ne semti endrampo eyampinifo ba ne chane be bom paye eje free mason ni tum ni senti Ghana fo mo kasetia free mason munya ye ne friso ne de anya de a atajufo atede ne onya ne na enya ne chena ensema woro de som central for no eni. Yesterday we had mass at home. Father came to do mass with me, my wife and my yes, of course, all the time. In my office they gave us a room where we took a resting room. I converted that into a small chapel. Father came to consecrate it. We have the altar. Every Tuesday we have mass. My Archbishop Papa Buckle has not written any letter to me. I've been seeing letters flying. Nobody has written a letter to me. Yes, of course, nobody has written a letter to me. I am a committed Catholic. I repeat it. I am ready to discuss issues
about fraternities that I join. I'm ready to open up. If I was afraid, I wouldn't have brought it. There are many Catholics who are Freemasons and are afraid to talk about it. Freemasonry is not Antichrist. I am saying that Freemasonry is not Antichrist. If for nothing at all, the Rose Choir, the highest level of Masonry, you must profess Christ. People don't know and people say things. But I am ready for that debate. If I receive a delegation of my church leaders for a conversation, we'll have a good conversation. If we get to a point that the church takes a position that, look, Kwamena, we think that this one, we really disagree with you, that would be for me to take a decision. Any awoti ye domko masibedwam wonom banu dini Alexander afenyo makinene ena wote ye nyina wesi ne na ye ho enkofa na bofo dweton de ye ba kasibodi aka achi no ye beti afiri honom edi amamu. Makwantu ho nsam eye medadwen nanso me yensam tro ne nti menya adagye ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's consult na wonum nti ende metimi ba menya abre ne adagye ekenkan ye eye investigations about womo ana me hu se wo apply for visa assistance a enfeli efri se wonum ewo track records madanse die nie ma me nintrel Sunday Sam's consult edi Britia webi ebeje wo visa amount se wo ko United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, na Afre Kradie, Serbia, any Greece nso abeka ho a work permit etechere. Ma menchire wo mo echire kwan. Sunday Sam's consult ewo Ofanko barrier, Asofan, our Ben Wise Park Hotel, ewo Asofan New Station hono a. Phone number 0244291546. Email address nso samuelowusu626@gmail.com. Yeti ehudi enti, we connect dreams with opportunities. E manenye wadwendwen, frɛ wonom na nso bedi adanse media. DLFM 106.9. Yamamo akwaba afe yanto akasiabone so ewani jedie mu ana eye Sammy Flex onu na manage Shatawale eden sema betuja se eya ade a afi de eye Shatawale ebe release anyom ede ama ne fans a omo wo Jamaica na afi eye plans o mafa ne de chese omo de be mo fans ne back to back anyom a omo be release wa afi mu de enye asem ketwa na emu ya de so mbebo shows ewa omanyi mu ene eye amanone na we na eye Sammy Flex echema efiti mra Shatawale efri Jamaica baaye no eye ne nyom on God ne de chese be bia obefa bia no Adwoa Jamaica for no edi asa eto and the videos akase no moye edi egu social media ne so ana o che say Adwoa Jamaica for aye dia so mani ye papa inti Shatawale ebe release anyom sane ebe ya oman Ghana ni Jamaica yetimi aka abom na ya be ye nipa baako ewa abro ne na Adwoa Silky twetwe nkomo ewo DLFM so na Sammy Flex che say eya oman Ghana ene eya Shatawale fans ni na monya krado esan say Shatawale de nyoma just wabuabua ni pi ana de brem nti SM fans na munya krado na yamo boss SM Shatawale e de eye nyom akese ana e brem afi odin sem say etudwa. This is how the year is starting for us. We have so many plans, shows that the boy in Ghana, be outside of Ghana, and songs releases. Then say free Jamaica by who say there is so much love coming from Jamaica and the Caribbean. Yes. And Jamuna, yes, that's huge. Yeah. Shesi Ebeyi and Yumbi, Ama side, no, just to connect with them even more. Okay. Because you say on God, crown pony, a jar, magic, you know. Yes, I had the something that is tailored for them. Bema activities that per se owning that me, I am more. Great. You know, Adwoa my two phones we be a some of your lesson answer. Na emuno, amo kitamu because Kasiano Eba, we are the background to me nominal. Yeah, Kasiano Shatawale will be on home. When it comes to work, he doesn't rest. It's true. In fact, he works till he can't work no more. DLFM 106.9. And now would see ye Sammy Flex or no manage Shatawale. Yeah, na yenko Facebook no so na dwenchira Ghana for the abano. Yenkenkan emfa mamwe every piaga na wechire me say. Mr. Mahama, please, I'm waiting for my enkoko enkete you mate or the baba why trying enchibia on sabeka. Kofi Parliament no tell me say galamse no. Enya no nkwane adwuma Ghana for mbo ya mbenya sko ni senti. Moma yanwene pa. Moma yanwene enko achire vi say adwuma bebre na wo hono mo a
yebetumi aye enya sika na ye momaden se yebedwene nyamedwen ne yadwene o maga na ho afiri se de yekoso no edu ba bia asefem pa odi wei edifiri aguna Bobi Kuma Kofi Parliament yadase Ghana ni yaba won chen so fa na min so fa emfa mam asem edadwa ni mire no de eyamienu wo ba na wayimu ba ko a wo pe na waka ho asem ene say eye chief executive officer at the Ghana National Chamber of Commerce and Industry ne den at the Macbedu Adwoa Agyei chirem say betting thousand Ghana man penny enyi firi ho tum na enkosoro na mebu ni pachacha dodo asem we Ghana ni wote a uso mu sen ebien so ye kase Ghana eba risika $138 million every sem US aid penny for more than the boy e de fa pomudin mu kua ya na amemwo mu no mu chim sika we so ebi mabiew ensemienu we na da pona so Ghana ni ensemienu we odu tunsane ani a wadwenkyere wom ene sen hello majo Nhyiraba sa kwade atema committee 11 ma yentio majo mejo so pa Ghana de de ayarifo yewu eden ayarifo yewu won say omudi nu ni bre yen no omudi esi habo containers eni si habo omudi bemma ayarifo de asom ho yare no dabi obroni su de wonjimi o obroni nyimi o obroni nyimi nyansa eno de sa niema we nyina brew se fa pon krofo ho ban now they see port for so many months emma enroni nyina port so container enroni shemu a enche na se hit na kanono ntabrofo obroni onim nyansa pa sen obibini mate nti sese wudie yewu yo yeda sepa yensu yeda sepa sa kodie wonsu betimi aba hello majo hello good evening good evening aho fem pacho ni mabia kasa free mi pacho similia ne kasa free dodoa e pacho me yenti wa semienu de mu de he na wofa mi pacho you see joma amasi oba obeyi start nyama le free better no ne kwa vosa kase no tumumum ya bro ye pesika enti on teso na wanyi mfiri na better ne nkoso no tisukura no page mama enenye oh okay ndasi me so me da se pass wonso wo bae ubetimi de wadwenkyere no ede aba 05340 50199 ene bio 0593 406565 wodo adwenkyere ne ba ye beje ne ya fa wonsemienu adadwai emu de he ena wo kasa afa ho hello majo ofa kwanso oh ekwanso ofa kwanso mesi ekwanso a ofa kwanso oh me fa form kasa mayenko esi hallelujah na birthday no ya papa no se o siso ana se okundi kura there be o se o mampani ntum na ne bo ne nye den eto ne nye kese se be ya mebu ne beje atwa na chacha nya de pa na chacha no por enya de po ento antum ana ya kola no eno na se omu iti de ni se bi sei esa ye ma esa se ye kura bo de kan never ndi ontum o hallelujah yame onshira pa hello majo oh wantimi enyina so fache me se wantimi enyina so wo so betumi afre abaso 0593406565 hello majo hello yeah good evening senior mpacho di mabia kasa free yo mpacho me pacho say kasa free pom kokompe me pacho me yentio yo mpacho betin de ka be me de pa enga betimi kura na bo beto so enye mo no bi enye etwa e se nkola ni pa nka odi 1000 kura na nka ba na fam be yes send CDC bi no chese ni poka de ka odi 1000 kura se ka ba ni ti ebe normal e bi o mo henda Ghana pa de chese enta mo mu peduma an se odi 1000 na want na henda normal 100 CDs yes e se ni se mani so mu bia ni pa no mu de twa be obekomwa ne beto mi de twa wo ye hia ne ye nti ye ka no kono okay kan kokura ye da masenso ye ne sa no mu peduma ensua yo yes ye da se pa hello majo
Ipa chama kasa video no enko from Mayena Maso A2. Hello. Oh, Debbie. Hello, Majo. Hello, good evening. Champion, Ipa chama udi me bia kasa free. Ipa chama be bia wo ne ye nti won kan yi. Aha, se sia de edem yenti o. Aha. Aya betting tax na asem na America. Betting tax no say eye company fra buchire. E ma ban ne gina. Eto. Eto wa Ghana. Enti na de na companies na omo fra buchire ba no. O stop omo, o stop omo that say ye ne o Ghana ye su be gya. Enti na ban ne stop omo ye tax na obeyi free so no. Okay. O man panyi man be ye ne kan free. O so ba obeyi free o. Okay. Enti ye kan ni so obeyi free o. Yo. Nso omo for mo stop abroad no. Okay. Na ye nya wa Ghana. Yen so ye da se pass e won so wo ba so. Ye time na so we am last call am pato odi no bia kasa free. Over the kasa free East Lagos. E pa jo me enti o. Alpha. Na abrofu no de no man ti omo so mu yi omo nsam mai ro no. Ade ni mo hu. Ene de mu nche chiri mu nya mai. Me pa cho ma kasa fidie ni nkofo mma me pa che o. Tax no. Yenyin free hokura na mu ani mpaduma. Omu wiawia sika na omo de twa. Obi kwa timi twa na ye ba obehwese ne yam asino na klana. Nti yenyin free ho. Okay. Yenyin free ho. But ye da se pass e won so wo ba so. Afre for mo mfa nche yemrenti yentimi emfa mu bio. Kasiebo no ye gina we so e de asi. Kasiebo no semufo eye maze mebe entry ne se mu edema yen DJ Omar de ekopie mu e wo Facebook no eso enu menu abesuma nimre no edi ameje so eye takrade Kwadwo krom twabe wodi si konkron Nhyiraba Kwadwo Sammy B mene Adwoa Agyei Sikapa yes aroso mapaka je atena se na kopama so nsem no ode atoa so edi amamu yemabu bibia mu enitia adehye